Minisita w'eby'obuhinzi oburisa n'obujubi Frank Tumwebaze atandikire huriro y'okurambura abahingi b'omutano kandi atandikire omu rurembo mbarra aha faamu ya Rwenjeru Agrotourism Demonstration Farm eya Martin Kananura. Kinyebire ndakusima farm ya Rwenjeru Agrotourism Demonstration and Training Farm obuteyamba bonka akankamezi gabo menja gaba kutomutanke ruguru bangira nguna community negireta negakozesa wakitegereza government ne yamba munonga kandi munonga abahinje n'abarisi icyo kubanza ne bahereza long term loans muri baroni ya Uganda ndagipati uza kugura enumi yo kufateninga ukwezi kumwe kuba kutakawire ngo tugaruze sente. Minister Frank Tumwebaze nagira ngo bagenderire kukwatiraho abahingi na nebukwato nkaza tractor ebyoma by'amate embubo nungi z'ebihingwa hamwe na nebyo kuriya by'amatungo hamwe na nebindi. Turagumiza muntu yamba farms nkezi ntubahaza tractor ntubatimbire damu obumwe abantu bakira kutuvunana ngo tractor namuzahaba gega yes ntuzahaba kuzibasa mwamuri yabetereine 50 10 mwayeterana ni mba mwine ni muremera twaba tractor nambano mugirebera abo kuba farming ne kozesa abantu bingi munonga ije mingiteyo netine mermo farming yaba favorable for everybody abantu bingi nibejombera babone mermo even baba self employed. Obwa hate by'obuhinji na n'oburisa nebitahizi hanga na n'obucweka nkaga na munana harigana buri mwaka gw'ibyesente. Omugandi omuhwezi wa speaker w'ishenjero ry'ihanga Right Honorable Thomas Tayebwa arabwira abahinji b'omwani okurugo muri ruhinde y'amatemba okurugo mu ruhuzyo rw'abanyunyusi. Abagambiro bwabire nabugana habebembezi b'abahinji b'omwani abarwegitiro mu kibina cya Bitereko Coffee Farmers Cooperative abo government iriyo neza kombekera factory. Kwenda kubashobora ikikiranye n'iki umwani ogora hinge n'wawe sente zora yemunezoha nezawe jeno hingo mwana zamani and indeed hatubo injiri tubagamba kindi nubagamba umwani batwara umwani gwitu abantu kuweza biri atubo amanya kubina mani kunka kwenda kubahumuriza Right Honorable yabagambira niho ndiyo mu batiri ku president Sumande kutera akarugo akashatu akampumuriza kandi akajya kumbagambere nani nkawubya serwe kandi atari kucumanya ikugendo nisho twashitamira mu nkiko nyingi yajya kumbahumurize umwani buryo mikono yani. Ebyabiro mu ishenjero ry'ihanga aharumo kurwanana no kutambikira n'ebigambo Tayebwa nagira ngo ekabera diri ya bamwe ombanyishenjero ababire bahereze kwigusa amabondo gabo eketandikire kungi konka kuyahika yaterebuka yarwa harimwe abantu baburijo yazahari byo butegeke twatandika kwerwanaho tubasha kubagarura you we can bring even that sekabembe he offered himself to come and stay this way murebege mwani turumbe musirigo mwani oba wadeo na deo ni mureba no mugayiga kunka bandi wareba abahinji bemwanyi bamwika ni basheka munonga imwandise mfu. Omuhwezi wa speaker araganisa okuhereza ekibine kimiliyoni 200 ezo kutandikiraho amakuru agagasha kwa Ela Chiza na Michael Atwachire.